Webale mnonga kandi netwongera kukwakira oguno murundi erizoba program yite cyanga cyawe nkabulijo netubana tusambura ebyanga bitari bimwe na bimwe kandi erizoba twagaraka netweka kitu cya kabiri ecya district ya Isingiro obwe turukutayira omwanya ogurukumanywa nkarugaga esabite yahwire tukatayira etahuni ya Rugaga kandi twayongera kugamba nabantu na mnonga abo abarukora emirimo yabo omukatale kebitoke akamani akali omcyangechi konka abantu bakaba bine okwetombita kwabo kwinji mbwenu esabiteji twayongera tugaruke tuganire nabo turebe shonga eziri kuteganisa omukataraho rero turebe nangwa nubwire obwinji abantu abarukwebembera district eji hamwe nabo abarukwebembera omwanya ogwa Rugaga kandi bo bakongera kugamba ki na munonga ahatawuni yaho tukatunga no mugisha nabo kubateka akazinda roki tureka tugaruke omutahuni eya Rugaga tandikire omukatare aho twabire twakoma tuganireho nabo batakanangwa abataratungire keire kugamba amizindaro yitu rero tongere kurebana nabebembezi babo webale munonga tuyo mu town ya Rugaga erukushangwa muri Isingiro district na nabagambire kandi banjangwe kiri town board tekabire town council ekine cyanga cyawo program abantu abarukora emirimo yabo mu town eje nabantu nyamwinji netahuninche konkeri bize abwa abantu abarumu kubana bakora emirimo yabo runaku kwimuka bakaza kuronde sente tarumu kusisha bwire kandi natungo mu cyana ka stage rugogoma yaba boda za kuba ningani ya nabo batugambire emirimo na mnonge yo kuvugira mu town eji na nendizo business ezindi ezirukorwa mu town eji nisitambara sita nikutana kana chairperson sebori rote ndireje sebori bakweto amazina ndi Setabi Haruna Obatoyombye Haruna Obatoyombye ya nirumanyisa cyeri izina aho kurugota tongine nobori omuntu wobusinde munonga aho no garuka mbwenu eji stage no buteka munonga Rugaga ahi waika eji ni Rugaga boda stage ine mune kigombe cyayo cya Rugaga boda association byona ninye kubembera nka chairman wabyo esebo ochikozurota kwebembere eminyeto ejikigumere eminyeto igumere konka muzeya akatuletere kigambo ngo nurwangisiriza so no kwangisiriza mpora ukashikana nabo bakabebembera bakabasa kushika ekibakwendo misho ogumano bagayidinga mpora babihabiha yayenda kuterebuza umugarura mpora gamba nawe cekangu yagaruka rayini marondira abane cyo kuriya omukora emirimo yawo mutahuneje ya Rugaga okishangirota etahunerieta etahuni ekine erimo ebizubu bingi yonke tahuni already no gireba tebonireje neyenda munke binabyo kunaga mukasasiro ntwena muka public toilet namazuni njanga no gareba ngo tugabonireje so teri abantu nibombeka ebizimbe bimwe tibira plane kuba kuja abebembezi kuba kutukwatireho abantu bakabahabura bakabasa kufuna plane bakombekira plane naco kikabire kirije munonga so abakombe ko muri Rugago bwa hati nibombeka plane batabandize kumanye kizimba ukishemerire kusa tebakachenjira abantu kunu nibetaga kusomesebwa bakatandika kombekira plane omumyangu kuturafune twafuna town council ekintu cyona ntiza kuterera abantu batendeka kombekera plan omurimo gwo rukora ogwo kuvuga boda na no kwebembera abavugi ba piki noreba abasigaza aba barbata abasigazi ba bataru kubi omurimo gwitu ntugutambuzaje konka tutukabura mbizibunke byo kutera obunyondo na nabasigaza abandi bakiriyo niba kwata nibavugeza abagiga ubundi abagiga ati nkembere yiturimo sahezi nembera mbi munonga ntusiba tuzisitamire tuzibyamire nko mugiga to kumugambira nana enda kasenteke wotanzwire piche na gihundisho ya najerezo ndizo wotanzwire webale munonga chairman reka nyongere ngambe na nomwami ogoliro ta boss ndiawo boss nibakweto amazina ganje mbanyita Senkere Kireofas yes nateka heriyo bulisa mbanyita Kamagana kandi natekaho nateka heriye mirumo wendize yukora nyomba nyita comedian imbandi ya mikoro abingi nibamanya mbashira kunde ba ma TV nkai waza na comedy noraro sutami mawe echo no mwento kuntuma butumi no tantu makuhinga reka tubanze tugamba hari Rugaga comedy ntukugereta bwanyima etahuneje ukishangirota etahuneje nyoti nkagirebere mbuzu bw'amani nimbaza nsimoche amani wito atwebembireje abo kuba buri mu mbera yona nabatwine ngarukansimo na meya we kibugechi cya Rugaga omwami mutagubya meja na watu ebembireje munonga kureka ubuzubo buryo mutawuni yitweji no buzubu bumwe
abukwatagine nana obutemerera tukeorganizinga nka ba boda bitu bagenzi bitu staff yitukora nayo kubasa butatwariza tumwine nkwatanisa tumukukwatanisa kora hamwe ntukwatanisa konka harimo abana bine emicwe mibi tubabasa kwemera bakoganizinga kikarebeka ngo twaza muzuri konka chairman witu setabi nagezaho kutukwatanisa tukazara ine nagezaho kubegese emicwe yes nyenda kumanya abebembezi bari batakunu abebembezi babatine rwali konka oyireho omwebembezi otwatiro tutiremo bwesigwa nka MP witu omwami Kangwaje Steven nuwe muntu twatwiramo bwesigwa konka bikwatagine nemhanda na kintu leba na cyumba gizo buhereza akizana yenda karutu akamuhereza konka tutere bina pupu okibano twara omukazi no mwiho mucyaro no muteka yirwa rokuzara omukazi osanga yazara piki kandi ati yasisani wo wa boda enkurakurana yo mutawuni ko girengu twine enkurakurana ekwatagine nka ati no lebe enkurakurane bazetandikira ahameya wechweka egarke zari chairman RC1 egarke rwa chairman RC1 ezo muri ba RC5 and MP konkati nole ko kuleta aba ba chairman bitu abahansi kuba kwemerera baleta enkwatagana baleta biteso byitu kubiteka yiguru kubihereza ba MP bagezaho kubisitamera ati nicyo kigenderwa ekituyine turiyenyuma ho kake abo kuba mata unagandi kusanga nga tukiza kandi nito tuyine tunguka yamanaha ebitokembirugaho muri ishinjura harugaga nibatumanya kabahingi omurubukanga konko kasanga nito turiyo mu mbere ya hansi munonga ekyo cyukumanyisha ba MPs nibo bakugezaho kutusitamera ko kubota kozire ngudo kirebekanya umuntu wabulizo akombera omwata kandi kagezo munonga kombera urutoke rwanje rubege nkateme kitoke nkakiguza nkasomesa omwana ekyo maso musubuta kuza kuruga Kampala akiza kampereza sento mbwire zinkwenda zikabasa kwera omwana wanje na wakazara yine no turo muri rugaga inturo muri rugaga no korra mirimo boda no vuga piki banjizire ngo abapiki mwe mwenyine nimwe mugaruka mukakore enkwezo kuyiba piki ekyo tinka cyakana mbabarumu okishangira oto murumo gwo gushangira ota omurumo gwanje ngusangiremu tugwinemu ebirungi konke ebini bikire birunje bigurumu bibyebembire tugambere bibine kubateganise ebiryo ebitwinemu n'abasuma abo kutunyangaza kutwara amapiki kandi tukagaruka tukasifunamo obuzubu bw'emihanda tukagaruka tukafunamo obuzubu bwe ebintu kutemba nkamazita n'obusentito butukora ha stage waza kubaganisa mukitwa bine family bubura kugira ekibyakora nka government yo yembereze ni mwanko kumukuzireba kuno ya mwine za petrol station zuri mukata unamutwine mu ishatu amajuta ni mugagura amato bwa hatu ke 10 ejo nirita ya petrol 10 kino givugeze sento zihama nibyebyo sente tuzuri mukonkano ntino korogwe taroho mwenu taroho option ndijo mu rumono notekwa kukuru nugogwe kandi etawuni ejo nogireba etawuni twine kizibu cyo mucucu etawuni ekuzire uturabe takombekera plan abagiga bitwine batakombekera plan konkano noreba etawuni ekuzire konko mucucu motoka kwekuruga kuriya nyuma abantu buhunga ihoteli zizuro mucucu aho nani nsaba mu government kwiyakubanekere bakubana imana eriyo nekere nege saha baryo bakureba ati bakoremo batutereho koransi nito tuganyirwemu na pikizitu no kugenda waleta kapikikawo karakakura sekabuzoba habwe bina kugenda nzitera sekabuzoba zihendeka hato sanga izu wakubene uganyirwa muno yokoreho gure hakabuzi sekabuzobe jata ati nubwo buzubo tukusanga twafunamu omuri omahanda yitomu ninga omumbere yitukutamburiramu eminyeto no bahabuzi kika eminyeto nyontambwire byanga bingi eminyeto tekwenda gukora takwenda gukora nora na Bible nekigama ngo atakora atarya binokora eje bakazomira mu yitu nke ya boda akumanga tarasomere nkitwe azomira mu nkugwa boda avuge kuna twina bagiga binentoche ateme bisikwar kubika na babase gura kapiti kandi ngarika ngambera mu abasigaza abo kuvuga pye bunde star zabo ezinkeza 7 amazina nabanyeta Muhanguzi Honorato ndiyo mu opinion leaders babukanga nyino kwikiriza kandi nyino kushemerwa kugira ngo government ebintu bimwe biresire konka hakirwe kiri kuburamo abo kubabukanga nensi eri hansharo
kandi rugaga eje yo kureba n'umwanya guri hagati ya Bukanga enkurakurana okuza rugaga nke town rugaga town board nikiba kine impact amunyabukanga arukhereruka yacu bunu nkaza kasese za Nyabare za Ndayanjojo okwe abo kuba rugaga nensi eriya hagati ya Bukanga niyo gomborero eri hagati ya Bukanga mwenu wakuza ogumwanya rugaga town board noba wagira impact ahisa zaryona ebikwetagisa niki enguto zitu tukabonira amashanyarazi gakija konko bugizire ginwe bake kandi nago tugar consistent no shanga gamara nebiru nabinagataro hariho abantu abashashwire sente zabo waza nkaza katoma hansi ware bazacanyanda abantu bakashashura sente zabo nabakujya ngo tubakagatunga bakarye sente babura kubakorra wayari hato umuntu yare ekikondo ncyumurabo misho ne wayane murabo misho atakubasa ku accessinga amashanyarazi ago yashashurire ejo ninjangwa aho ntonka bebembeze tushemeye kurigire tukajya ngo mutuyambe muyamba abantu bitu bakatunga ubuhereza ekindi rugaga gine yetaga mizi marungi bakakora mizi gakorga kahega aganda gakorga cyakahenda konka tugamara amizi gaba mu rwonyo mwene ngo ku government eriyo neza kurabya haga gakorga kagera nikibanchendo mutawune zirabanze kutunga habanze rugaga abo kubana nakugambire ngo eriya hasenta wana oreba byona biro hariho busaba dikoni hariho irwaro eriya Bukanga nkishaza hariho ere center for konkana mbwenu owayombekire siyeta akagaba jombekire mukubi yagitamwa madrasa kandi siyeta takuzama madrasa icyo kintu tukakigambaho ningira ombwiro bukwisha kuturagumize muntu etero muranga ninga twahebwe ubushoborozi ntwija kure kintu cyo kuturachitwaze ekindi ntwetage nguto nungi abantu bitu nabahingi government nayo nekimanya ngo omuri Africa Uganda niyo kukiza yo kuhinga bitoke kandi bitoke bingi nibirugo muri Bukanga kandi bikukira yo bwingi niberga omuri Kashumba Ngarama na Narugaga twahirize kugamba na nabo tutyo twabasa kutunga umugisha ogwo kutunga chairman LC5 kandi owa district y'Isingiro omwami Kamurali Jeremiah kandi omwe obar kugira ngo nwe yaresireho akatareke bito cyako nwe yakatandikire abataka kubasa kwetungira intasi ayongire kututereraho ekishani obwa hati okukemerire na nebyo ebizibu ebikuteganisa abantu abarukora mu kataraka ebabire nibagamba byona ayongire kubigambaho reka ture embozi amazina mbanyita Kamurali Birungi Jeremiah umugogozi w'Isingiro wahizate imyaka 3 umubwachi ya person wa district y'Isingiro n'ikindi kintu konko gugwira kweze imyaka 5 muri Isingiro namazuma ari kikacendwara titodura tukashanko kandi tukikoko kibosere nacyo nikikacendwara nikisya nkibanza kikwate bitoke kisanke cyabyomeza muheru bifa cyato sanga kandi kisirwe cyahiguru nikifati kuruga kito cyenyini so endwara ryo nisya kandi kaze tuye samples ngasindika aba production department yanje bembira mu Mukarugaba tuye samples bazitwara iba kucondozo bukoko mwene aba agriculture bine laboratory zabo za kacha Kawanda so babisindika Kawanda turizeza ati twara mesha tukurugayo and I believe by the close of this coming months twakwanta tubona concrete results nziha ni ndwara ki ni ragurweta na twara tugende ku cause of now twena tukiriye mu Katimba abo kwa turinzire cyara rwo mu laboratory tukabasa kumanya indwara ku cause leaders tukakore kikumara tuye samples twasindika yaba technical staff bihebe kwetacha babitwara ku bicebera turinzire answer tukabona kubona umbazi gukuragura tokaragura icyo takumanya kungani itoriare nshasha nabantu bitu kurengo ndware giye kaborko yakwesisire munonge ebyekitoke ako niyo ntasi y'abanyarugaga niyo ntasi y'abantu bitu
so really nitwata kandi twa mwembezi twine intoki nkana arhurireho ngo arho enshonga ya ibagiro ninga bucha yente erhina neyempunu kandi mwanya gw'abasiramu icyo kigwire munonga tine kweza sini samadini so abasiramu bambetaga distance hagati ya bucha eyempunu na neyawe yente mbwenu twarondira umwanya kuri hansi twenda tugire itwashumya ube yente twatware batware yembuzi zibase kwahurwaje kandi umwanya twagubwine ikintu kintekero nchikorwa kandi ninyisiga ngo amuriyo kwezoku nibabaheze kusettinga ife kuriya then bucha ntuzahora buri mwe naturu umusingi sitakahonda n'samadini tukoza enyamisho yes aha nkurakurana ya Rugaga nk'etawuni bajyango hati ne town council kandi egombora yabo ya Rugaga ekaturetero kushaba kwayo twakwakira ekushaba ngo Rugaga tujikuze izarurengurwa town council kandi namazima epapuro bakabireta na council nagistamisa twabirabyamu ni expecting ngo turinzire cyandiko kimwe cyo kwa minister wa government cyo kutuhereza feedback abo batukize batwikirize tukabona kugisetureka batanduka sonke zindi ku ngazo of now Rugaga kuzire Rugaga tekibasa gombora amunorengo ibiri town yamani sori ale turi yakurwana nayo turengo twagisembusya yakwata town council status ke kubona town council bicha misa ngo tuzabona isenzo kuzikora amizi gaza kwiza amashanyarazi gaza kurebeka ukantu anuvuna no muranga nguterera MP wacweka nguri ale chikabe cyukuza higura musenta neke yaze kuforowinga abiri tutugwitunga dici tukakora ubwene bwo kuze kuforowinga kakare mu kuforowinga kandi tukuro bundo butawo n'ubuntu bwimuka kukibona ngo na Rugaga nkibanki marama n'abantu ba Rugaga generally ibyamagara mu ihanga riyo na tito twenka bikacumbagira in fact amarwaro ngo garwire kushana n'abarwira bakwizayo ko kuza kureboreba ngo statistics nzitwereka ngo abantu abakuzo mu irwaro robona tabakurwe bashemeriro sana bakuzara ntahakira kiriho wabwasiyeta zitu zero functional kunka functional to muri centers yo mu health centers ezirkwatana n'impungi nkazarwa kikara nka ayibakwetarwe kubo nka kashozwa nka nshungezi uko hakira kirimo kandi uko higure hari abatakabonka abashaho mbakora binkwatire ki bayikaho cerezi kandi mbaze basanga itarimo n'amazima twine challenge kunka nitandikira mu bana bita tukuzara tukahereza imirimo kuzukuwa sente ntubashishura umusara akika yanga gukora ayigura ka clinic yife agenda aza gukora kandi asagaheri ya government mwe kandi urumvunazo ntero muranga abashaho abakwe kozesa kandi muri yabakoze ba government officially twakushanga no kozesa eshaza government umwirwaro yawe uriyo gogoro shumo ukora ubwire wa government obumare konoza kora byo urabukora outside spirited time ya government so really twine kuongera supervision na monitoring capacity tunga district tukaringwa abantu aba bakoresha mikoro mbwira engute zitukora inka district ninkora feeder roads konka feeder roads zinizi kom seasonal nzura neza affecting amnonga uruguto kuntu batwinera umwe urukugari yabiruka kwata Rugaga rakakwata ndanda mu kirururungi ubu hansi ubu mu cyaro butiya kubirisho ako bwawo no connecting na n'uruhango konka butine main road igiye yunure ya kurugari yabiruka kwata ndanda mu cyeta utakuzira chorus ni ntoro vunazo buncha ba government mwirukanga imwana mwenda isingiro ninga bukanga in particular no isingiro ni umuyihanga ryona ni kukiza ibitoke niye gaburra kampara yo niyo kureba icyo cyo gaburra kampara muri hanga ryona bacita bukanga hati kureba ngo hakurwe bikuriya byona ntubimera attention tari yo chorus and then MP ukagum parliament stamina bandi ni mutera cyambambigwa and you think your situation is okay no I must insist umuru isingiro yona bukanga nine orguto rinke cyandagaza cyente isingiro no se ine chorus isingiro sauce ine chorus bukanga yonka no hari bandagaza bente kandi we production capacity ni yo ya mane rubukanga icya kandi traffic jam traffic congestion erubukanga ter mu part zone zisingire zitwide emotoka zikurugara kayi zikurga Tanzania zona nzira babukanga kandi zekorire tugaraka tugereza UN with heavy tonnage byo kuri bitwara mu mpunzi wa World Food Program. So how was the intervention ya government made? Tukament koza intervention ya UNHCR na OPM bambo atkoro rugutu konkarere ekizo ngwa district bagabero koransi mbagabero mu parliament that's no challenge I have kunagiresire kunkati tinye capacity yo kugireta abo kuba district bakugigabero ne gaberwa mu parliament. Yes. So kamemba wa nka chairperson kandi ari planninga kuba member wa parliament noteka tekanchi basa kwiza kuhindura bukanga munonga umbinte bukwasire intunka ya bukanga 1 nibura y'uruguto rwa Koransi kurugari yabiri kuzanda ndamchi kurugangarama kukwata kasese na no kurugumchityaza kugita bugango
ikindi kikwase entunga yabukanga icyo ncucu kukireye cy'amani icya kabiri no kubura cottage industries twetaga wa industries ubuke wakwasa processing juice wabuza mbisi gwa chotore ningu gwa kizi kare sandi bakwete sandi mu nyankore uma hoteli nkaga marunja gumutawuna gutumwa ritemwe ne guri mutware ibiri yumbisi netaga ka preservative na packaging icyo nkakiti kuriya bine bitoke bine mbire bune kayinja bine buri kimwe ibikabero part ya input ninga ingredients zo gukora juice ejo so kitwetaga no kwata miliyoni 10 karindwi ibaragombora wagitera ka processing cottage kache ka plant kache ko kurengwa processinga ibitoke byabo byarugamo ombisi bag packing bagurita mbutari dine cyakandi waremirwe cyo mbisi za amuteri umutero gwo kureba abantu binje bagurwanira gupakinga je processing ogureta mu supermarket soro ko gurumuteri gwa cyakandi kora saba government keria runi zebindi nkokwe kuriye zenguto eryo roni yo kwata esente kagura refrigerated vehicles bagure motoka ebyini mu fridge munda bize pakire ebitoke abakazi bamwe bahate babiteko mu motoka batware ebitoke bahasire Kampala nibiza kongera beye bitoke kandi bisaving na transportation costs umwe sente zo kwezagwenzwe mu ntambara zicenderi ako kuriyamba kwamba bugurira minzano muri Kampala ba parking je babitware babiguze tu kasasoro yasigare nyuma y'ibikansa na twara tugende izo mu ntoke tarike gukora konka byo n'ibintu donating Kampala izinzo zimarum kupakira ibintu no kutambara amheru oshanga cost ya transport yashara magoba minji yashara entasya y'umushubuzi hata umushubuzi ahitamo argum bitoke umuntu isingiro nyenda first of all kumuha assurance ngo tubase kutero tamburomani areas za education tubase for example ukashanga abana batakajya mu PE sa 16 zina nkadiyo naza kuzuhereza at least performance ite improving mu PRE tugarike twagaruka twa improvinga abana bitu intake y'abana bita kuzo mutasari institutions nkashanga bari umbana bakari aba buri mwaka tukaturi umbana bishatu 2 haturi tugira 10 rwabana ndukutaho mu office so serious go konka nkarobinga university za KIU za Mutesa na robinga bakweta Metropolitan University na robinga master na yatwayo na robinga Bishop Stewart batereza bwa scholarships basoro abane cweka nito tubatera ikindi so ico chaska enamba y'abana kuyongera abakuze Mutasa institutions konka nito warumanga kubashaba bari mu bwegisobwe ngo mutiyambe imwa bakwende imyanyejo muri mwashaba na ndio desistinga ngo umwana witukana aza kushoma ashome kinde cyo mwoga bareke kushoma ibintu bya theories bitari makuru kushanga umwana ni degree ni na amanyoro zunguruwonga uruzungu kine kiri kwiyamba umunseji uriyesa abacayina bakombe kingutaha abakombe kamazo abakombe kakanyina bona tabakumanya ruzungu no wasakunda interpreter ku interprete njyo ruzungu kongo kitwetaga uyinomanya cyo mungaro yawe numanya kwesa numanya kubiza uri wa veterinary uri umusaho uri oyine cyo kuma uri makanika uri doctor uri roya konkari yari kushanga nguti n'abantu bashomire Bachelor of Arts in Arts Development Studies mbagambo ruzungu rwakase ko mwazo barabaza kinga buruzungu ebyo mbyo kuza kugarisa nyumwe nishaba abana banje abana bisingiro abataka bisingiro somesho mwana guze byawo bitara mwana konkore ngo mwana ashoma umwuga ninge bintu bikuza kukosa engaroze erizoba nugwo mugisha gutwabasa kutunga kukuletera ikicweka cya kabiri cya program yite cyanga cyawe okuruga omuri Rugaga Isingiro District.